Keng metong mong pagkakamali, ilangan husganda ka. Makanyan lakakitid utak dengalwang tao. Eda pa man baling kwento, mumuna pang mag-comment kaya ka. Itang kumbaga balang baludangan, nya ika pakatandanan mo. Alang malyari keng beta mo, kung pairalan mo yung dini ang takot, kimbaging agyo mo namang gawan. Wah, naman sagling gawan. Pero lagi tamong itatakking utak tamo, bawat pa magkasakit tamo, ating tagumpe. Basta simulan tamo mong isto. Nung may kamali ka, ayusan me, para agad salese.